Town. Ke kopa hore ke tlo qala ka bopaki bona ba 4 minutes wa bo bona ya okay ke bona ka maramon ke tla sheba la haeba ke tla go bo bong ya magagwa ke nkanye mo fela ke bua fela ke introduce ke a dumedisa wena momamedi wa Motheo FM lebitso la ka ke Prophet David Kgeteng ke the prophetic software ke mollo ke sebabole ke molamu a tshepe ke gagaulane ke tloa tshebeletsong ye kgolo ya Weight of Glory International Ministries hohle mo mametseng o le hona teng. I want you to connect in order to collect. Ke tlotla ke rapella ke tlotla ke profeta batho hana jwale mme haeba ore gagaulane molamu a tshepe the sharpest prophet in town ke a kula ke hloka tokoloho ke hloka phahamiso ke hloka mosebetsi ke hloka promotion ke kopa hore hana jwale o nke kopi ya hao ya metsi nka class ya hao ya metsi o e behe pela radio ke tloetsa thapelo pele nna o lena letswa o bo o nwa metsi ya hao o tla mpolella rona ho tlo etsala jwang empa pele ho mo ke tlo bapala mapaki Bebele re yana le mora o na le bopaki Bebele re mohlotse ka madi a konyana le ka lentswe la bopaki ke kopa o mamela mapaki yana hangata ke re tlolo ha I buelellwe empa tlolo ya ipuelella hopola hore ke live hape Motheo ke live Motheo FM ibile hape ke live Facebook me page ya ka ya Facebook ke ena le balatedi ba 65k ke Prophet David Kgeteng Ministries o ka follow hana jwale ke live Motheo FM ibile ke live Facebook Prophet David Kgeteng Ministries ya o qatela ya ke kopang o etse haeba o nshebelletse o le Facebook ke kopa o etse tjena hana jwale share live program ena ka makgetlo a 10 ha o qeta o bo commenta ka rona o nshebelletse o le hokae ke tlo lokolla polelo hodima hao share live program ena ka makgetlo a 10 times ha o qeta commenta ka rona o nshebelletse o le hokae lebitso la ka ke Prophet David Kgeteng the sharpest prophet in town ke mollo ke sebabole ke molamu a tshepe ke gagaulane ha ke atlisa setuma kwano ke tumme gale ha ke bue dipale kapa ditshomo mamela lenaneo lena qetellong ya lona o tla bina pina e ntjha ntate ke kopa fela ga gele bopaki ba pele moyeng o tswa kae le bopaki ba o Mali Thoko o ke tswa Rockland Niki sigula ko tla last week mo kerekeng niki mo ntate ya straight mo nto an supatos sentiments no me to kala jwala ke kwat ke no aka to supa yana mo to ke ra tu hela wa yitsi bro ono abo jwala yang alika 12 unso batla bujwala ke ntate wa nkitse ya ke mo yitsi o yitsi life ya ka yang for an azbam niki sa batla go bona le ya ile 20 rand mo tsogolela bujwala 12 o'clock niki tuga mo ntu ya ka nto kilo go lo bujwala a ke bui ka mang ke bua ka sweet Maria le Thoko ke tsali lo tsaka eno ke rekisa dilo tsaka net for bujwala ke rekisa phone ya ka ya ke rekile last month net for 30 rand for bujwala ntate ana bua le nna then something touched me for no man ke bua le ntate modimo every night ke ntate modimo ke ple every night ke ntate modimo ke le boganta ntate David Kheta le la roy ngumbeni ja mo blela ana su anto umpitsa arki o dile nto ere o ska thola de mone los on bi so ngita khana okay pas dat Kheta sê meneer en die kom kry geld die dogter het nog geld gelos ag maar sê man ek het niks so geld uit te wy daar is nie so dan nie
Want haar man gekry en my skoonseun gekry. As ek uitgaan, ek uit die kerk uit, ek is so nigter man. Dit gelyk of iets weg van my afgegaan het. Ek is nigter. Ek sien hoe mooi is mense, ek amper my huis gevoel. Net hoe ek my huis amper gevoel. Net vir drank. Kan ek julle maar gaan maak van 'n keer sien hoe ja. Dat ek het apela, moet kan wang sa ga asa thola apela. Ke 21 years atoka ke and as bar mo khata ko thoka 21 years ago. So ek nog gaan sê nie want ek sal gaan as ek sasa toe gaan. Vrydag het ons nie kos en ons het die kos nie my daughter Geraldine utoka jiana nele into unale mo ga ana tu sa di mo ga ka cause ana isi ma ana no too much. This asaya ha ma wana ana sai bona ka next Geraldine wana kana tla ka grocery. Asa thola aliten ka ke le joke ya zone ya re ra tla bona re tlo go bona fore o tlo go pela yang bread o ya ga ile siko ante ke re no ke tapisa ndo ke dira something here o le la stogolwana sa ka Gerald mora wa ga Geraldine ari mame ek gaan gou Tatela nako. Ka atla o tla ka akina ibile aksana lis space for preaching ito. They come so klomp vlees en my geld. R30. La hoeta van keer nou. R10 in sadula mo. R30 ka ke tsa ke le ke no R30 wena. Satan you are liar. Moshakela maso. How you can know? So now mana je uikuwa. How are you now? Ek slap so lekker. Like 3 minutes. Okay. Vanoggend bel my suster se kind vir my Kimuruti kwa kerk ja dorp. En Sweetie, hoe gaan dit? Ek sê nie dit gaan goed aan, maar moenie vir my vandag kyk dat Sweetie gaan. As aan Sweetie weer kerk toe sê sy sê dankie aan Sweetie. Okay, ke kopa fetelo bobo. But about the coffee. Ntate Mkhatho Sizekile ke tswa go Phomolong. Ke ne ke tla go fitla mo ka Sontaga. Se fetileng. Ntate ha ke qala mo tla ke motlile radio. Ene ba ruti ba rata go profeta, ntse ngata go di radio ga ke ba tshepe haholo, mara ke le ka utlwa ke mo ratile. Ene ka utlwa no ntate mo ruti wona ke utlwa ke mo tshepa ke tsebe ke go bane. Ka ipa chance ka no ire ke tle monana ha ke le ka tla monana le tso ke le ka fumana moil ya na go betu le blo ka la bobedi ene le la bobedi e ke na le criminal record e kwaletse msebetsi se gile o di interview tse thago ke go screening o hlaela record ene ba ba re ntate mangolo a hawa matle mara re gone unka ka baka la criminal record se ke tswa go Pretoria ko justice ki applyile ko velko ka ikisa mona ha ke fitla ko justice ba ba no ntho tsa go re rometse ko criminal record center ntho tsa go di tla loka o emele 2 weeks ha isale ke itse ha ke tla ntho interview ya go qetela ka re no ke ya tloela ha ke na be ke ya bo interview ke phone ga re ke founela so ka no ere ke keep busy ke tse besaganyana mo Bloemfontein so yes a slice meeting tse ke tsamaya he tse ke sukula so manta ine le holiday ka la bobedi ka re normal ha re ke founela go Pretoria hape ke utlwa no he tsala ha ke founela go Pretoria man ka fumana me wa go abanda refera ko criminal record a re tla refera teng ke di taba tsa go dire ha ke founa mo meo a ba re no itse hlaela record ya ha tate mar she ba ke tlo isakula immediately ka she Ai, go le ha o ke mo Ka o qetela. ene tsa la sta fumana mosebetsi. Ya o qetela. Mama o tlo ga le mo ba go fe. Ke le mathutu putsonyane ke tswa ka Caleb Msabi. Yes ma. Bopaki ba ka qadile o tla mona bekeng santsa o feta o dile all night praying. Moruti ha ke re ke go tswa ka Mo profeta ka re batla motho a tlo neelang ka 10,000. Ka ke thinya fatshe man ke sa batlo bua. Ka molata ha sa le ka ntle ke ya 111 ka ke fihla ke neela ka 10,000 eo.
and ha intsi ke ha nketse next 10,000 yo ka labu ka sonta ka kitlile le moradi wa ka ona sa grey mosebetsi ha ntse re dutse le yena tsa sheba di CV tsa ha a thutsa itse tu ka o kena kholo e hlang ho tshwa a interview ka Freida nna ke mo leboha ntate mobuti ke mo leboha ha bo shakala modimo ga gaula le matsholo 0712454534 di letsetsana jwale ke tlo nka mehala ya lona mapakiana ke hloke le wa hlalosa a itlhalositse tlolo ha ibuelellwe empa tlolo ya ipuelellwa 0712454534 ke tsona ha dinomoro tsa gagaulane o ka di letsetsa hana jwale le ha ke tswa ka moyeng o ka tswela pele wa di letsetsa ke tlo rapella ke tlo profita batho e re ke upotsa basotho fela le balatedi ba gagaulane hore ka moqobelo ona ha ke yo ka haro Bloemfontein ke tlabe ke le Lesotho ke tlabe ke le Bothabothe Crocodile Inn ha e bona le ngwanenu ya Lesotho mo tsebise hangata ha ile moqobelo kapa ke tle ke re moqobelo a beke ngwe le engwe ke kopana le batho ka tshebeletso ya di one-on-one president building empa moqobelo o ha ke yo ka hara Mangaung nna le lona re se re tla kopana tshebeletso nyela ya mobu mo ke tlabe ke rapella mobu wa majarete a lona ka Sontaha sona sena seo re yang re silibile mme tlabe le Sontaha seo ke dilanang le territorial spirits e re ke monkekeng dumela dumela pastor mama le kae re teng ra lena mme wa ka ke tlo rapedisa wa utlwa ke a khutla a ke bua le wena hana jwale mama wa sokola ditšheleteng financially ke bona financial crisis ka hara lapa la hao ke nnete o na le ngwana le mong fela wa ngwanana o dilemo di 7 ana jwale le sitwa fela lo mo patala school fees because financially things are not okay ona kena private school but hana jwale le plana ho tla muisa sekolo mo locationeng mama ona le something e ke batlang ho e bua le wena wa nkutlwa but nkebe ka e bua radio kwano ke batla ho e bua le wena le kunutung ye o jang ene ke na go etelele nthwena ye o ja ha ye o fe khotso phamisa le tsola lo sa tshwarang fono ka lona Father, in the mighty name of Jesus, I speak as a prophet of God. I declare deliverance odima bophelo ba mme. Le hlohonolo ha le khutle ka hara lapa la hae ka lebitso la Jesu. Amen. Mawaka, taba ena ke tla e bua le wena fonong o letsetse ka mora program ena. Kapa ka Sontaha ke tla kopana le wena ke tla bua le wena le kunutu. Ha ke no e bua fonong kwano but ke batla ho e bua le wena le kunutu. Ya bobedi e ke bona mme wa ka o na le bothata ba stroke se maina le tsohla go la hao la left ha le tshware hantle ke nnete tate ke nnete ka Sontaha o tle le mobu a jarete taba ena o tong hopotsana hore ga gaulane ke mmelo o la bua lena fonong wa rona le ntho batlang ho e bua lena le kunutu wa tsebana ke bua ka eng e ke re se le dilemo yoja ke tlatla le ene prophet ke tlatla le ene God bless you mama modimo o tse hantle amen gagaulane ke mabitso ka mamela ka Sontaha sona sena ke tshebeletso ke tlabe ke kganonofatsa mobu ya batho haeba go mo profeta David Kgeteng ke lekile ebile ke lekeile ke mathile dingaka ke mathile disangoma tukolo ha iyo phunyeletso ha iyo pholo ha iyo a re kopane ka Sontaha sona sena molotla tuka tabe ke le Comtech School MUCPP Hall tshebeletso e qala ka 11 o'clock motsheare dumela hello prophet ntate wa phela njani prophet ke tlo rapedisa ntate wa utlwa ya zwa a ko sheba o sebetsa maplasing mosebetsi wa go o kganna ditrekere yebo wa but una le problem ya lengwalo la hao ntate ona le serame sa masapo because lengwalo la hao la right le ruile ha le fole ke di beke tse pedi hana jwalo o dutse hae o sa mosebetsing ke bua pholo hana jwale ke bua tokoloho o lokuluile ka lebitso la Jesu ye ngwe ntate ke batlang ho thusa ka yona o a rwane le molekano wa hao ke dilemo tse ka bang 80 ka ofala le kgwedi tse 3 o a rwane le molekano wa hao yes prophet le bana ba wife le bana ba hao ba iphone ntate kopa o mamela hantle
le hlohonolo la hao le ka khutla ha fela o ka lokisa ditaba le molekane wa hao because o ntse mo rata pelong ya hao but ha o tla o lokisa ditaba ona le moya o hanelang. Yes, Prophet. A re kopane ntate ka Sontaha sona tsena ke tla go thusa tlo le phahlo ya mo phelang teng le mobu wa mo phelang teng modimo o hlononofatsa. Lebitso la ka ke Prophet David Kgeteng. Mamela haeba o Prophet David Kgeteng ke hloka mosebetsi, ke hloka lenyalo, ke hloka tokollo, ke hloka pholo, ke hloka kgotso, ke hloka tsoseletso, ke hloka revival. Ba bang ba lona ha le sa le dikerekeng hobane le lemetse. E ka nna ba nako nngwe le lemaditswe ke rona baruti kapa le lemaditswe ke system eo kereke se tsamaya ka yona moraong tjena kapa o lemaditswe ke baena. But hona le ntho eo lemaditseng. Dumela. Dumela Prophet. Mama ke tlo rapedisa. O na le problem ya mahlo, ha o bone hantle mahlong, o sebedisa di-class. Ke nnete Prophet. Ke dilemo tse ka bang 4 kaofela o na le problem ena. Ke tlo rapedisa because a ko sheba mme wa hao le yena ha sa phela but o na le problem ya mahlo le yena. Ke nnete. Ya bobedi o ntse batla o tseba ntate wa hao, o tseba fela hore ntate wa hao o phela Randfontein but ha o tsebe rona o ka mo fumana jwang. Mama ke kopa o mamele hantle. Ntate wa hao ha mo wa nkutlwa? Prophet. O na le mang e ka o tswile re kofe? O na le mang lapeng mo? We won. Prophet. Ba tsile wa rabelang ka ona mama e ka o tswile kapa ha o dumele ntho ko o etsa yona. Ke re ntate wa hao hana jwale ha ke bua le wena ha se bakeng seo but o welcome wa nkutlwa mama? Prophet. Na wa hao na ntse phela? Prophet. A sa phela. Ha o tsebe ona o ka kopana le ntate wa hao jwang a ke re? Prophet. Okay. Ka Sontaha o na le photo ya hae, o na le snap sona le sona se o itsweng ke sa hae a ke re? Ke naso. Ke kopa o ntlele le sona. Ha o tlile le sona, modimo tla bula mahlo a ka moya, ke tla o fa dinomoro tsa hae, ko connecta le ntate wa hao, wa nkutlwa mama? Prophet. Phamisa letsoho la hao. Father, in the name of Jesus, ke lokolla lehlonono le tokolo di mabophelo ba mme. Ke bua phunyeletso le katleho. Mo phahamisa, mo hlononofatsa, mo fetole lesedi ka lapa labo, le ka lapa la hae ka lebitso la Jesu. Amen. Modimo o etse hantle. Ke shebeletswe ke diteboho Mosabala. Ore my prophet ke kopa se profeto. Okay, modimo o phamise diteboho. Mo eketse le kopa ore ke kopa dithapediso. Ho tswela pele ditšheleteng modimo o phamise. Tebogo mogale ore ke hloka pholo, tebogo mogale from Botswana modimo o etse hantle. Ditebogo Masabala ore yes my prophet. Okay, Johannes Smith ore connecting from Randfontein. Awa, how to kemolo prophet, God bless you. Tebogo mogale ore dumela my first time. Okay, my voice mundo o khotso prophet ke go risang khahle ke o mametse ke le Durban Mayville. Okay, Corona Cooks or how to kemollo re lebuile ntshasa o re gagaulane mollo le sebabole. Oh yes, Lerato Beauty or how to kemollo Mabeng lipe or how to kemollo Rampina Alina or how to kemollo ke kopa se profeto khotso motsalane or how to kemollo Francis Dolly or how to kemollo Ntabi Mutupi or how to kemollo. Okay, Man Mundweni or how to kemollo prophet Sbahle or I'm listening from Botshabelwa W section. Okay, Lucia Tagan or how to kemollo prophet ke o mametsi ke le Botshabelwa ke kopa se profeto le mosebetsi. Amen. Okay, Zane Morake or how to kemollo ke o shebelletse le hlonono meya ore le hlonono meya from Bloemfontein how to kemollo Thabiso Phale or how to kemollo kapa mollo how to ke Siaduma le hoko or how to kemollo ke o mametsi ke le topa hankwebe. Okay, Lizzy o re ke mametsi ke le Thabanchu how to kemollo Neo Kakane or how to kemollo Boitumelo Joyce Mogosi o re ke mametsi ke le Bloemfontein Navalstreek. Okay,
Mamosile ore ha o tuke mollo ke o shebeletse ke le maputswe. Amahle ore ha o tuke mollo ke o mametse ke le Bloemfontein Bergmaskwe, okay? Dikele di ore ha o tuke mollo. Maitumele lebesa ha o tuke mollo. Elizabeth Nkhato ore prophet ke o shebeletse Facebook live ha o tuke mollo, okay? Tabantsho Tesi ore good evening prophet of God. Marinao Mpatswe ore ha o tuke mollo. Ntabi Muthupi ore ha o tuke mollo. Lindiwe ore Bloemfontein phase 3, okay? China ore ke kopa prophetwa ke a kula. Ke bala wa o qetela jwale ke tsebe ho tswela pele ka ditaba tsaka. Ho tuke seleleka ore prophet ke o mametse ke le mosebetsing ke kopa tharolo bophelong baka ba tswelo pele. Okay, ere ke le hlonolofatse lona bohle ba o ke le ba bitsitseng ka mabitso ba o ke ba dileng di comment tsa bona mo Facebook. Father, in the name of Jesus, I speak and prophesy as a prophet of God. Ako ba itsetse ka mo ba kupileng ka teng. Ba fe mehlolo e ba ka isupang ka lebitso la Jesu. Ba hloka mesebetsi ke lokolla mesebetsi ya bona. Ba hloka phamiso ke bua promotion. Mamati a kwetseng tate ha bule ka ona motsotso ka lebitso la Jesu. Ba kulang ke phatlalatsa pholo mmeleng ya bona. Ba hlokang balekane ke ba connecta le balekane ba bona. Ba hlokang khotso ka ga manyalo a bona. My father ke bua family settlement ka ga malapa jwalo ka lebitso la Jesu. Ba di pelo tsa bona di hlorileng ba senang khotso modimo ba fe khotso. I speak joy unspeakable. So shall it be. It can never be otherwise. Amen. Mamel kitsa ha ba o hloka ke lokola bo profeta o dima hao. Share live program ena ya Facebook ka makgetlo a 10. Ha o qeta o bo hlalosa hore na o shebelletse o le hokae. Haeba o mametse o le Bloemfontein, o mametse Motheo FM, Mampudi wa Salemoya ka ga Freestata, rumella voice note ya hao hana jwale nomorong ya WhatsApp ya Motheo. Ke tlotla ke mamela di voice note tsa lona, mme ke tlo bua polelo hodima bohle ba tla romela di voice note tsa lona. E re ke hopotsa Basotho le balatedi ba gagaulane hore ka Sontaha sena ke tlabe ke dilana le territorial spirits. Rena le mefuta e mmedi kapa di category tse pedi tsa meya e ditshila. Rena le category ya pele ke meya e bitswang ka hore ke monitoring spirits. Meya yena yona e sala batho morao. Le ha o ka ba wa falla Bloemfontein wa ya Pretoria, moya wo o ntso tla o sala morao. Le ha o ka ba wa ya America, moya wo o ntso tla o sala morao. Moya wo ho kopana le mo profeta kapa moruti ya tlotsitsweng ho beha letsoho le ho bua polelo hodima moya o jwalo wa tsamaya. Re na le moya kapa category ya bobedi ya meditsila e leng territorial spirits. Ke meya e busang sebaka. Ke meya e busang sebaka. O mamela hantle. Meya yeo ha e hlomphe dilemo tsa batho ebile yo tella ho feta ha e bo nkile nako e telele o le ka ra sebaka se itseng. Modimo o batla ho hlononofatsa Abraham, but modimo na le problem ka sebaka. O re Abraham pele ko hlononofatsa, pele ko phahamisa, pele ke fetola lebitso la hao, tswa ha ka hara lapa leno, tswa ha ka hara motse ona, tswa ha ka hara naha yena. O ye mo nna Jehova modimo wa hao ke tla o supisa teng. Ha o fihla mo ke tla o hlononofatsa. Abraham a fihla mo dintho tsa tjhentjha. Modimo a re ho tloha ka jeno lebitso la hao ha o sa le Abram, o so le Abraham. Abram e bolela ntata lelapa. Abraham e bolela ntata ditjhaba. Modimo a hemela Abraham ka mora hore a tjhentjhe territory. Hona le dintho tse kekeng tsa etsala ha bobebe ha fela ntso phela ka hara sebaka se itseng. Modimo ya nang le matla, modimo ya matla ohle, ya bopileng mahodimo le lefatshe, o sita o hlononofatsa motho ka lebaka la a territorial spirit. O re pele ke o hlohonolofatsa
change a pleke. If you miss your location, you will miss your allocation. Baba mbalona hale a clay hobane le ka hara di pleke tse fosahetseng. Business ya hao e hana ho hola hobane o fositse sebaka. Moya wa baka seno kona o tshwereng dintho tsa hao. Mohlala wa bobedi ke Morena Jesu. Bibele ha e bua ka Jesu e re e ne le modimo ya tlileng nameng ka sebopeo sa motho. Bibele re Morena Jesu ha hona le ha ile mohlolo le mong fela ya o entse Nazareta. Bibele re o ila leka ho etsa mehlolo a hloleha. Tsamawe bala hantle Bibele e re a hloleha. A leka, God personified, God in flesh. Yaba moya wa sebaka ro wa ntwaela. Wena no betla maplanka mona le ntate Joseph. Ka jeno o so le Mesia, o so le mo police. Jesu mara ha fitla dibakeng tse ding o ntse mehlolo e makatsa. Ke bua ka Jesu ya tsamaileng hodima metsi. Ya ekeditse mahobe, a eketsa le ditlhapi, a fepa letshwele le ne le balwa ka diketekete. Ke bua ka Jesu ya fetotse metsi wine. Jesu yeo ya ila o lokola polelo a tsosa Lazaro ebile setopo sa hae se nkga. Yana yeo a limitwa ke moya o territorial o mametse. E ka nna ba dintho a di ipele tjena bophelong ba hao a tlei lenyalo la o ha lena khotso mosebetsi ha o fole ka lebaka la moya wa mo phelang teng ntlele le mo bua sebaka seo. Nna ha ke no o etse relocation. But ke tota ke etsa relocation ya moya. God gave us the natural to understand the supernatural. Ke tota ke fetola pleke ya hao moyeng ntlele le mo bua sebaka seo. Tlolo ya o dimaka e tlo hlorisa ntho o hlorisitseng ka nako e telele. E tlo tella le temona la sebaka le o telletseng ka nako e telele. Sontaha sena Compact School ka 7 o'clock molota tuka. In fact ka 11 o'clock molota tuka. Empa ho tloha ka 5 ya o syndicate tsa Compact tla be sentse di butse. Ka jeno ha ke tlo fa le nomoro. Ha ke tlo fa le nomoro ha eba o kgathetse. A re kopana Comtech, ha re kopana MUCPP. Ha ke batle mobu o mongata, mobu o ka tlalang seatla fela, o tshele ka hara plastic, o ntlele lona. Ha re kopana Comtech School, Philindaba, MUCPP. Ke tshebeletso yeo ke tlabe ke dilana le territorial spirits. Bo profeta bo tla rotha jwalo ka pula. Hopola hore ka moqobelo ona, ha ke na tshebeletso ya di one-on-one president building. Haiyo. Tshebeletso e ke nang le yona e nngwe fela Sontaha. Ke a Sontaha e qalang ka 11. Empa o tloha ka 5 ya o syndicate ka be sentse di butse. Re lebeletse ditilatila tsa batho ho tloha dibakeng tse ngata tse fapaneng. Naha ka bophara, Botswana ya theoha. Lesotho e tla be le teng le yona. Mme haeba go mo profeta ke kgathetse, ha ke a kgathala fela ebile ke lekeile. A re kopane moo. Ke o tshwere dintho tsa hao. Mme tla be ke tshwere oli e kgubedu. Yeo ke tlotla ke fa mang le mang ya tla ba le teng moo. O tla fela le monehelo wa 200 rand hore o tlo fumana oil eo. Ke tlo o laela hore na o e sebedisa jwang. O tla phama jwalo ka ntsu. O ka se hlole o boela fatshe. E re ko fe dinomoro tsa ka molemong wa di-direction. E tswa ba bang ba lona ha le soka le kena ka hara Bloemfontein. Le tla be le qala ho fihla Sontang sena. Ke 071 245 4534 071 245 4534. Haeba o shebeletse le Lesotho ka 7 o'clock ka Sontaha ke qala Lesotho Maseru Mahaladitwe Hi-Fi City ka 11 o'clock ke tla be ke le Bloemfontein Philindaba Comtech School MUCPP. Lebitso la ka ke Prophet David Kgeteng ke the prophetic software ke mollo ke sebabole ke molamu a tshepe ke gagaulane ha o tuke mollo ha o tuke e tshogotso.